Sovjetovanie na Zlatiboru každý rok pricahuje vše veci sluchačov, to znači, že potreba za takim shodom veľká i že agronomi tu naistce majú co čuc i primeniť u praksi, vyznačil direktor Novosadskog institutu za poljođilstvo i zahradkarstvo, dr. Jegor Miladinović. Goran Bekavac, rukovoditelj departmanu za kukuricu, varil, že koniečno možda za cenu roka za nami, poneže u ostatnich 6 roky toto nebolo možljive, bo nebolo dosť podatke o padanju, a hviljkova padanja jest i veće jak treba. Procenjujući na osnovu trenutnog stanja vlage u zemljištu, mi možemo komotno da se oslonimo na punu agrotehniku. To otprilike znači da treba pogledati na dodatnu etiketu koja stoji na našem pakovanju, šta piše, koje su to preporučene doze setve ili gustine setve za ovu godinu. Za svaki hibrid mi imamo posebno, to već proizvođači dobro znaju, predložene gustine, treba da se drže upravo tih gustina u skladu sa kvalitetom ili tipom zemljišta. Rok ma jeszcze ukazać, jaki bude, ale początek obiecuje, varil Bekavac. Zostimše nie składają fachowcy za zaštitu roślinów, którzy nalaszują, że choroty już groże szacom, a tak bude i podczas całej wegetacji.